paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, anyat nagan mo itayan, pare. Sak ni mulong. Apay ka di? Na, kasla itala ang makita ka dito ya. Wan, itak lang amin nga umay bumakasyon dito. Ay, wud gayam, siyak ni Kapitan Inteng. Ah, kunaknuan niya kayo itayon. Sa dinuti pagigyanan bito'y barangay kabildatan. Ah, kwa, Kapitan Inteng. Ijay balay da ang kalbadong. No kasta, kaanak-anak nakangarod ni Badong. Wan, Kapitan Inteng. Nasabat mo gayam ni pare Inteng mulong. Wan, ang kalbadong. Isugayam ti kapitan nyo ditoy. Way, nisaw. Imbis kumasyak. Swerte namot siguro tanagbali na kapitan. Umay kay mga nun. Badong, mulong. Nakaluto gayam in that time. Hintayo mamigatayin mulong. Sige nga raw, ang kalbadong. Mabigat tayo. Kalpasan na. Mapantay di bangkag may, ah? Wan, angkal, kaya't kulawunay. Tulungan nakbit iti trabaho. Kalpasan na. Mapantag pasyar. Da kayo ti makamaw, ang kalbadong. Bumatak man iti mainom kan tinapay, kagawad. Ha, si kagayam ti makit-kita kakadkadwa ni Kabadong. Wan kagawad. Sagam ni mulong. Mabitlaang tayalaan ka iti mainom kan tinapay. Atoy. Kat pangipanam ngay iti dayta. Meriendahan mi kini ang kalbadong, ijay bangkag da. Ano kasta? Mapan kayo gayam kan ni Kabadong iji bangkag da. Kastangag paiso, kagawad. Naimbag pay ni Kabadong ta nakasarak gayam iti kadwana. Ay, tulungak ka no. Tapno malpas ti trabaho na. Sa kaminto agpaspasyar. Ay, katuan Makapaisam mat ni mulong akasarsarita maritoyang. Tapay mo't anak ko namday tamaray. Amin nga ibalikas na kat ada pasurot na nga ismail. Anya? Diyo ka dinadlaw day takan kwa na. Saan mo't akasta ni mulong no makisarsarita kin ni Badaw? Anya? Seryoso maray. Uray siya, seryoso no makisarita kanya. Aya. Wan. Jak amaw ano sa baligayam ti kasarsarita nakit kasta. Wan maray, uray paliiwam. Pudno ti kinunakan ka. Enteng, napankamot lang iti nang ibaunakan ka. Ayan nga ruti impagatang ko ken ka aposporo. Atoy, Nakakatkatawa ka di dayta? kwa, kaya't kula atuladan ni Mulong. Sino dayta amulaw? Naragsak mo't gayam ni mulong no sa bali ti kasarsarita na. Ay, kit style na mo't siguro, ah. Katawa, uray saan mo't anakakat-katawa ti ibagana. Tilamadmadlaw mo. Manirism na nga tamot, ah. Saan mo't akas jay, no sikat ti kasarsarita na. Wano siya. Mabaliwan pa'y nga raw. No iso tinakasanayan na itidaduma. Ado ngamin kag ti makadlaw. Mulong kanakan. Dahito'y magdikwaraw. Kanakan ni Parinteng. Maragsakan na kamakamamukin ka, kwarog. Kwaraw. Dahito'y mat ni Mulong akanakak. Kumusta, mulaw? Mayat mo't lata, kwarog. Tapno ammo Mulong. Chief Tanaw dito'y ni Kwaraw. Aya. Chiptanot kagayam. Unay kamutin mo lang. Talaga ka di akasta ka? Apay ka day, angkal. Itala madlaw ko atunggal ibalikas maw. Kit ada pasurot na katawam. Kat talaga mo't akastaak, angkal. Ay na,
Siyak ti madanagan iti kasta panagsasaom mo lang. Tapay mo, tanggal. Di mo ko makatkatawaan dagiti ibagbagam wenno isungsungbat mo. Anya, Nang runa no seryoso ti kasarsarita mataw. Kaut, isumot ti nairwam ko, angkol. Itakla nga makasarak iti kasdi atao, kagawad. Asino nga min atao day ta ibagbagam. Asino pa'y? No di day di amulaw nga kaanakan ni tata ba daw? Ah, Mairitak iti panagkatkatawa na nga may. anya? Kaslasan na nakapapati dagiti bagbagana. Mas daawak mat nga road. Saan mat kano akas jay ni mulong? No da ka ba dong kan marituyang ti kasarsarita na? Si kagayam ni Mulong nga ibagbaga kanyak ni Inteng. Wan, kapitana. Siyak nga road. Ay. Talaga mo gayam ang makapakatawa ti panagsasaom. Ay. Na, pasensya kan maribanang takasta na talaga. Ay na. Mailuyo sakit din iti panagkatkatawa na marituyang. Manirism akat katawa. Oray saan mo anak katawa. Pudno gayam ti imbagam Inteng. Ah. Naragsak ni Mulong. Apay nakasarita mo. Wen. Kasla tultuladan mo ni mulong. Ay, maday. Kaya't kulaang mata. Atuladan ni Mulong Inteng. Ay, di mo ko na nayalis na kan kaday nga katawanan. Saan mo't Inteng? Na. Danag mun aya. Ay, sus, madandanagan na kan. Kasta aya mo't ti madandanagan. Na. Kaya't mo, tabalunutan ka. Ay, saan Ay, madanagan na karod. Angkol, nimit mulong akaanakan ni tata ba dong day tamasabat ta? Ay, unang paisaw. Ay, papanan na nga ta. Pahiman, kasaritak man day ta amulaw. Ay, daytan. Si kagayam day ta, kwarog. Siyak nga round. Kaduampay gayam ni Kapitan Inteng. Kanak-anak ni Uncle Inteng, mulaw. Ayo. Isugayam. Aiste, Chip Kwarog. Na, mangluklukon sa amit day tayo. Kanak-anak ti may sa kapitan, kunaman. Oh, anoy. Apay ngay nga kabil kamutan, Kwarog. Itay ka pa yung mga asar, amulaw. Ay, kwaraw. Ay, apay ngay. Kinabil mumutin ni mulaw. Anggal, pag-awid ako ni J. Lugar may. Ay, sinalbag kay din day ta akwaraw. Kastoy kayo gayam dito yung barangay Kabiltatan. Ay, agur oray ka pa'y mulaw. Di ka gawaway. Apaya, Nas ka na pagsasaritaan tayo pa'y dayto'y abanag. anya ti kaya ti asawan ng kalbadong. Saan arumbang basta palabsen ta tinaramid ni Kwaraw? Anggal, Nasaki mo tinakam ko tinaramid na kay. Nakitam ka din ni Kwaraw, marikwanang. Saan pa'y apay aya? Makita laday jay pagsasawa ka talaga. Ay, apay yan? Agkat katawa ka nula ang ni Mulong ngam kinabil na. Kuna ni Badawng, masapaw a pagsasaritaan mi daytoy abanag. Ay katuan ay nariga ti aga-apa. Una, nagsaya at jay tao. Ni Kwaraw at Chip Tanaw ti mangirugrugi iti kasjay. Ay, madanagan na ka. Mga nagdarong ni mulong. Ay kat anya ngay nga rod no kasta. Ay, siyak pa yun ti mabayin iti inaramid ni Kwarog ka ni mulong. Anya nga minti basol ni Mulong ka ni Kwarog. Aya. Eh, jay la pa nagkatkatawan ni mulong Nairita mo tinta Kwarog. Anya. Pagharupon na siguro nga isutikat katawaan ni mulong. Kuna ni pare Badong. Talaga akas jay ka anakan na. Ha?
No kasarsaritam, naragsak, agkat katawalat ta. Amin nga ibagana, adda pasurot na akatawa. Kat katawaan na ti ibagbagana mutlaeng. Ay nasaya ata nakita ka, Kwaraw. Apayang Kyle, agsagsagan tagbakasyonak pa'y. Anya, Pumanawak pa ila dito yung lugar tayo. Inak pa di Isabela. ay salbag. Ay sulbaran pati parikot mo. Parikaw? Saan kin din aparikaw? Ti panangkabil mo kanimulaw. Ha? Iti nasayaan. Ingka dumawat iti pamakawan kin kwa na. Iti ang niyaga pa. Diyak kaya tanggal. Kamaudyanan na. Nakita kamot langan dito'y Kwaraw. Ha? Salbag ka. Songbatam ti panang kabil mo kinimulaw. Kasano ajak makapungtaw? Kat katawa mo't akatawa kanya. Di mula mo, Kwaraw. Tapno ibagakin ka. Talaga akas jay na. No talaga ka babalin na day jay. Apay ngay nga raw. Anak ko na kanyak idini kagawad kwa nang. Nga niya, Asaan mo takas jay? No da kayo ti kasarsarita na. no da kamay. Ngam no sa balay, kas jay na talaga. Anya? Ay, darasap. Ingka dumawat kin nimulong iti pamakawan. Ha? Ay, di kagpatay-patay. Di mo urayan nga idarum na ka. Ay, no kasta. Tulungan na nga rudang kay. Eh, sige! Kaduaan ka amapan iti ayan ni Bulong. Agyaman na kang kalintay. Si katimapan agpakumbaba. Tani, si kamot tinalawag ang nagbasaw. Unang kay. Kababay no agawin ijay lugar da. Kat ibaga na akas tagayam ti ugale ti kasken kaditaw. Banag ajak kayan. Naminsan lang mo ta tinanog ko timuging ni Mulaw. Una, uray pa'y kasta at dinanog na klata. Ha? Uray namin sa lang. Kasla namin ribaw, ti panangkabil mo kanyak. Anya? Imayak lang bimakasyon dito yung lugar yaw. Agkat katawak lang ba? Ngumapay kinabil na kitdain. Madi mo ta. Kasla ngamin mga asar ti panagkatkatawa mi ti kanyak. Iswa kinabil ka na. Di mo ibagati kasta, Kwaraw. Talaga managkat-katawan ni Mulong, akaanakak, tatno amuyaw. Ay agtal na kakadilang di tatugaw mo, pare ba daw? Anye, Ay di ka man sumagsag pa iti saritaan da kwaro, kinmulong. Ay na, siyak ti mabain kan ka Mulaw. Pakawanan na kuma. Ay, agyaman na kwarog. Tainaklon mo mutlang ti basol mo. Pakawanan na kuma No sabali ti nagawatak iti nasam ta panagkatkatawam iday Mulaw. Sige, pakawanan ka nga raw, kwarog. Agyaman ak Mulaw, di kagdanag. Tadyak tun ulitin ti naramid kaw. Ay, agyaman ak nga rod no kasta, chip kwarog. Maragsa ka na, naurnos sumitla ti amin kada kayo. Kahit si kamot kwaraw, inton maminsan, agan-anad ka nga minmit. Unang kail. Dahito katirigat na numaminsan. Uray may sala ang apagarup mo. Kahit patsyam. Kahit nagbalinan apod-puno. Imbis asaan. sumagpaw ka man iti saritaan, pare. Ikaw muna. Inton maminsan, panunutan nyo pa nga umuna, nurumbang agkabil kayo iti padayo ataw. Kastamot ti panagkatawa yaw. Ay, agpay suday ta. Ang panagkunak, kahit mabalin tayo ti agkatawa kan umisip itan. Nang runa, ta naurnos mo ti amin kadakwaro kan mulaw. Agkatawa tayo kit di amin Ay, kuharog. Di ka basta agdanog latan. Tapakadadaalang matladay ta, kas chief tanon. Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects,
Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.